Ablade abi gadangbe tu ebolo mi bane do manye ni mi hanyo manye ngbeje asafo achekpen ni shinu enyo no yo mashi TV no mena shi ho wo ni ma wo na ma ho ni pe nye fen ke mba o mashi TV no da ho keshe wo afi bikuma kuma ne kan bi ho ne kusun gbeja no to dino ni woto aka yino ko ke be ko ne ho wo ba ye homo ni wo ba chomo ha mo ke ka ke ni bi ami ni wo ba ho pepele ni wo ke wa homo yi ene wo ka hye wo da afi nyomi ni wo yo mene gbijino gbi ho wo ni ma ho wo na ma ho ne homo ni wo ke ni wo ye ni no mene wo wa homo yi e doji sita mu nye ke na ni ganfen poto eson kenklen ka wo ba je nsin wo gan wo kusun ejiji o wo e kusun no je agbediano to sro to aba basin na ba duma na ba fangma na ba sho dada mi ano na ba bulenso ni lanteja we ba tinkon kalanteja we gba kan le han gamashin fen o ti eyan gamashin o ti eyan fen no ji mene gbi o no mene kanya na wo o mashi TV wo ke wo ni fe mo ni e ba pu e gamashin o ba jepo e ni Atukpai manchewe kanya akwense enya ba na ke cheme ke we ku ma bi ka we ku blubulu suro to eji meni na ekpesin na mento kusun gbeja no to nibi masuma ke machi benke wo cheme ko me ni wo ka ma na sande gba ken asinamo koni boni afile yo le na me gbla mi echun wo yo ncheme mi banye do manye gbeja asafa chekpen ni sinu enyo no mi pe nye ke mba o mashi TV no mene o mashi TV wo ba pu e gamashin wo ba pu e ni Atukpai manchewe ni wo ba jeku e wo ba na ke nyento gbeja no to sroto yo ani aka no fe che masuma aka ochun omi cholo gbla mi fi o echun wo benshie wana aka nyefe echuji ni wona kusun okadi ani bi aka nye pato eswan aka no fe che ye bi e masuma aka ochun omi cho ni bolenche ogbla kusun gbeja no to poten ni ya bi echun mambi fe kan claim bashida Petit play ke ha o Mashi TV number 1 in the nation mene fe agbiklon afikron gbe mi mo ni yo ajo mi ni yaya oblija niji ejueno Atukpai niji Atukpai we ku icho mene efe gbijron jogba nke ha wo game be ko ni eho ni omo ba tawo ojo ta ke wo ba re ni wo ba wa omo yi ye wo shin Atukpai we ne niji powulo no Atukpai shiyan wulu na chole po wulu no pokusumi niji apoto ni akeshwa woji oshin manke hima lo manke ni ke ahoni e akeni e ba shiyan wulu e ke akeba shiyan wulu e cheme batela shi wo ye wo icho niji ni ngonti ajo ni tetechulu niji kenklan batela shi ke wo nche fen e Atukpai ke ode abi ni je ana insho ike buka Atukpai shine instructor lawon ni je adaraka Atukpai kwabenya Atukpai kokomlemle Atukpai amefa ame bagbe awo ye shian wulu e ni be ni wo ya le ne ta ka fio ye gan tete shian fen shian na kan kusun wo fio Atukpai we ku icho ya waka kusun e dimo ni cho ni e ba ye kusun gbe na e fla cheme oto lo popo ni sa ke e ke fe kusun e fio fe se kan yen lo ni ji kanche into kan ke ha kanche ke kan yin wo che se ni gi manche se ni wo ke shon ani wo dabua afine wo ni shomo ya je shon eje ake are okoye maami wo sumo ni wo tomla lo wo gu wo kusun ewo wo shwani ya wo lenche wo shia ni shamo bedeti le ne wo yo tutu ni ji je ma wo jiyan yin gba strot ye shia ni ameba chwa ganta ameba wu gata ama wo Atukpai na me wo Atukpai ke machine be ko neho na kan otutu e ni yo shia fe opoto ni wo shwa ya ameno ni wo kaka ma ka shi amenwa na chwa Atukpai ke machine na wa homoji be ko neho wo gan ke ma yu e wo Atukpai shia kusun fio ni bobani na nu woncha gba no nu wo fio ne yo benches kometo ko encha Atukpai we kunu pa mi bodo manye ye wo ajobu ya eshiba mi masumo ma bia ka ni be no konde no nye himbe ewo mene ka oba pu Atukpai manche wo ni ji ku enhie be nye poto esua ye hia fio keke nye ke ya ko manja no lo na kan pepe no ko wulu
enyowo ingbe ni keji ole kusun lo yen kusun gbe ya no to lo yen kusun gbe keji noko nyon ingbe niji ochowuluko nigbe o e no jo emu ekun e ke o ba so ani yen osun ani ye opotelemi niji no ni wo yu oye odon ewo lo ewo wo so ani nke ya shon wo so ani ye wo we pe keji na kan majemano niji akuchi ya minlebe ni Atukpai fiole wo so anke ya na insho iko ike bukani ke wo mba na ko tuo pai bi niji Atukpai bi wo mba jogban shingmene ni enyowo ingbe wo chowuluko eken be kuno ewe se aka ofin na kan kusun ye wo shian ni wo katomla yo benches kometo eku ye shiba mi ye wo ajobu lololo gadangbe to ebole kanya aboto etuo pai wekunupa egbla kusun gbeji anoto ka me ni femo ni kan amehie no na ewo ni mene gbi ho ni akewa homo yi wo ke yo mo ba me poto esan ye etuo pai manche we ba me ke yako sro to ni saka me ya won pagba ka fi abo konkro ni baba ni twamo ba fe fine ni wo fe gadangbe to ebole wo kenya ba ye ni femo ni e ko mane ni femo ni mi lololo wo yin mi to ma chie benke wo cheme sro to brubru di me ni telashin yo masuma ke wo che ekome e bi elenche ba tun emi ncho keja ke wi mo ko ye ya meshita mo ne ke ni femo ni no machine wo ba pu ye Atukpai ni je tuo pai manche wu enu wo na nche mi bodo ma je ngbeje asafa pe ni sinu enyo no mi pe bo ke mbo machi TV en yo nche esiba mi mene gbi one ka wa pu enye ku enhye wo no kade ani bi sro to ke kusun gbeja no to ni bi sro to ani ya bia ka le no mini poten ji no ni nyafi oyiwo ni wona gbeja no to ne ya no aka go cheme ka nyeme mi me ka na me be no ni shini wotane ehye afi alogo anwo e ba ni na ni won ya afi shini woche niji ni gbese nwoche bi ane won yodo e wo kenoko eje epo wo tuana di enu wo ba yin ni nga bi e mo fiamu ye ene sho kenyi wo sho kenyi wo tuana wo ka je epo ka ya bluhun ni abana ke wo mfe no ni isa wo noko enyo wo yin be mi wo kwe neke ni bi ne ni wo fi ko ni wo no fia no afi pepepe ke wo gbenu na wo ba tashi ni wo serve wo yi ni wo ye pepere ye hia ko ni mo fia mo ni je manse ne ba nle ke ni aba wo mi ko ni eye emu otwa ni manje juna afi wo yo nche skometo eku ora don ya esiba mi ma bia ke be no ko ni enonye ngbe mpote wo be ngme nenye shita mo ne aji etumo ne ken na kan ni ku wo ba foshi shi no ko enyo wo yin me wo nyen shi wofo ayake wo le boni kusun shika moyo eha won wo le kusun shika moyo wo nyen wo teke kusun no wa fe no ne sa ne ba choni fon ken awo ni wo se bi ko ma yi no ne a choni konklo ken ha ame no ani wo chuo no ni cheme echuo wo ni wo chuo no wo nyen chama na je wo kan chuo no ni wo chuo ne wo fi oni yo yo ablade abi gadangbe to ebole tuo pai atofoche bo ni eyegbe pa mo ke ne lololo echeme blue sro to ina di me ne pesin nka wo che ko me national mo mi to wo cha gbla me kusun mi poten gbeja no to ni yo ame etuo pai ni ble ma wo le wo fun ocho ja Atukpai ni fe mo ni poten ake bo ni ama me wa homo yi han ke se afi potan ko mo wo che ba gbla mi etun gadangbe to ebole fen nche ngbeja safa che pin mi pe bo ke mbo machi TV no yo mo gbeji ni adekwasi osia ni je enyo senche Atukpai fen yo benches kometo eku yo ajobu mene o masiwo ba pu e gamashin wo ka wona ne ba wo Atukpai manche we ni wo ba pu no ba na kusun ni bi ko kadi agbeja no to isro to ke bo ni cheme ke maja cheme ke we ku brubru afimu etujin ye ni jin ke ni bi wona ake lele ake e shafi ni yen yi afi ake no fe che ni boji osia ni Atukpai no poten hewo ni ka shafi na Atukpai bi ya fe no gbla mi ochon gadangbe to ebolo ifen yo oladon no ga ni yo mji ake ka je wo kan de bia ni bia ba she bi krede ko ye na gbure ga fi emi wo shon pe ga wo sen wo shi pe ga wo sen no chemo wa me ni
wa ha me ne na ta ho agbenu ni ji enyo no ho agbenu wa poto ko ni wo so ge wo na go wo yi njo yin meji yi wo wa yi ko nche ya eshiba mi shikometo ko anima bia ke da Africa je blema ne kan jibo ne yo lelu ale no ko ewo mene gbi poten na te le ne kan la ga tutu ji be ne yo le ke je blema no wa ni na yo benche ije mo afu no ye wo adabushi won wo ba wo ke wo iba wo mi ake wo sa Africa mba ba ye wo amu mi wo pe yin ke yin ni wo ba fitanye ni wo fe lo jugba ne kan ablade abi gadangbe to ebole Atukpai ni je to pai osi ai ni onu egbla afi poten ke boni afi yo le ke bona me wa homo yi eran echi na egbla mi fen chonye gadangbe to ebole ni lololo na ke wo che ni ji eto pai fen che ni ji ni gonti ajo ni ji kenklen tetechulu mi ton ka wo che anasinamo akani wo che me blueberry straw to ewe ke chonye wacha na yue mo fio ne yo ne kan gadangbe to ebolo ifen ablade abi ne kashi ani femoni ne no ni femoni ne eyan wa e wada na afi ni na mo ni mene gbi ho ne gbi poten ni wo ke wa homo yiji mene mo fe mo ko no ji ablade no ji odehe pe ole ni femoni ke no poten wo ni wodu mo shin yo nche ata chata ya eshiba mi gbeje asafa chepen mi bo kembo mashi tv no o je fe ni wojo ojogba yo ni shikometo ko ye shiba mi wo ba pu e gan machine ni wo ke wona ni ba wo dabo ami ye Atukpai ni ji wo blema gbe nu wo le ake etuo pai manche we wona ake osia efefo ni wona kusun gbejano to ni bi blue ko kadia ni bi srotoi ni wona boni afifi echuji na wo echuji ake ni wo ke cheme blue srotoi na shinamo no feche wo ba sumo ake no poten he wo ke ni fe mo ni poten he wo ni menyenye na ba kpesin ye nye ku ya ni ji nye we kusin Atukpai manche we ni cha ye heshiba mi ko no gbula mi chon gadangbe to ebulo ifen be ga me fe le ake wa fi ne no yi yo mbe mi gbla mo chon ni ma yue aya ke ndoko enyo wo ngbe se chumi wo ngene ko ba ko wo shita mo na mi won hwe won no wo fe dedeko aya ke ngo enne hwe wo la no wo chen no wo fe wo be no ko no wa fe mene chi won ye no wonu ko ni wo cheme ni no wa twa ka twa machine na wo fe no shi no ko be chon wo fe because mene je ngwa to ya wo ye wa fi na mi yo nche ni Atukpai ije mo ka shidafu no be ni shikometo ku be no ko clear de poten wo be mene afilete no ne kan ya Atukpai aw sande ko we wo mene ko kwa bi e somo shikaje na kan bi e ba sofi na kan wonu fanta bo shi jomo ese wo yomo ko be ni ma yue age ilam lese njo bo ni fanta se jo enye mami bo do ko fi open yo mbe no ko chon yomo yo be ni gonti ajo kenklen tetechulu ni je Atukpai manche ni ya eshiba mi won dabo shin wo kan fubu ye wa mo ko we won ti blue ko we ku fen mi awo ni wo hanya fi o afi wo sa afi be na ye wo anya pan fan ba su enyin ni wo fen wo ba fitanye ni wo ke ye afi lojugba gadangbe to ebola ablade abi boni wo che ni Atukpai ni ji ni etuo pai ni gonti ajo kenklen tetechulu boni egbla egbe pamo mi ekene yo chamen blue strotwe ji meni lolo yo ku ya shishin masumake masumake ina wo manye kome ile mincho masumake lenche echu mincho ni enga wo fi ohun le yo ke ni femo ni important ni mene gbi ho ne gadangbe fen wo ke wa homo yi e ne gbla mi echu wo yo ngbeje asafa chepen mi pe bo ke mbo mashi tv fayo ingbe ji na ku e shikafucho senye the first Atukpai fe senye yo be shikometo ku enwene wo apu e ga machine wo ke wo na ne ba wo nye dabo aminiji Atukpai manche palise niji ni Atukpai manche we wo ba na ke afimu echuji ni wo no kade ani bi ka kusun gbejano to ni bi srotoi aka ni ofese enya ya Atukpai masuma aka ogbla no ko mi fi echu gadangbe to ebolo ifen lo gan tete fen na me na no poten hewo ni netalashi ni wo machine no e kemene nye ba no we bi ene won ye afi nika ke afi elie
wɔkɛka yɔ Homowo ni babe ko neho ni wɔkɛka yɔ wɔ nyɛmɛ ni amecho ame sɛ ni bi no he wɔ yɔ afie ni wɔboa wɔ na united people, yeah. Yo be senye wo ba dabo shi wo ba kanfo ba ka wo ba no chiko wo hin atoa simu ogbla ominchu ake afi wa na ti da ni afi sho wo sa ke wo fen wo bu awo ina ni wo fe kome ni ji gandangbe fen ke ganhia anhia ni ke hye wa afie ni wo ke yi afi lo jugba yo ablade abi gandangbe to ebo lebe bo ni wo Atukpai senye yegbe pamo ke ne yo nche ngbaja asafa chekpen mi pe bo kembo mashi TV ngbeji ni shipi ade true ni shipi ade ntro yo ni o shipi ngmena wo ba pu yanyeku anshi wona ake kusun gbeda no to ko kade ani bi sro to edi no ni ya no ake bo no fe o shipi no fe kusun che masumo ake o kusun ke lumo nga wo yeli no yo gbla mi echon gadangbe to ebo lo fe na mena ni fe mo ni poten wo ni wo yo bie first o bada okureje ma o shi ananyi mo buka nyi mo nshi onyi mo ko nyi mo o bada le shi o bada wo chebe fe shi we mo na me ke fojala mi eji yuma shi don't be work future akashi kaji tafla che ni gonti eji she eke bia ni Atukpai bi fe tete won che mo fia mo ko ke ni wo ba ni wo ke cho Atukpai mashi mene ni di afibi omo won ni wo yo ne ko ba question ami me wuji widi Atukpai bi fe pieba me ni wo shi ese fe wo ke mo fia mo ko aka amba fita di gonti ajoyi koni wokatwa otuopa amashi woje ebuku emikra wo be wo ke wa nu wo hamofia mo afi bi ne amefa amba fita wo koni noni jie wo fi ni wokatwa Atukpai amashi ni radon yo be ni oshipi ade ntro ye eshiba mi shikometo eko yewo ajobu chi nche masuma ke noko ehulu wo fi o ni noko eshishi wo fi o ake blema boni wo lele ake ke Atukpai mancheke wonche ba wona anyomo wo yeli ojugba afine wo ba pu enyeku enhie boni nyesitara mo eyo kenyegbeja no to wona aka afine nyefaku ale no ke dinoko klede wo nyefaku je chonshim wo gbla mi kukuku pe echon gadangbe to ebo le fen benche keno ni o ba na le na kan loko nyo wo ingbe mi wa ni wo yodon no nye na la ke wo tashi ni wo bu awo ina ye bi ene shi be papa be fale be ke she wo ba fan ni wo ba ya ifi anye ba na ke lele Otuopa ni di Atukpai wo ye wa denche ni radon yo nchebe yewo ajobo shikometo ko ye eshiba mi wonda boshin ablade abi gadangbe to ebolo ebo na Atukpai ni oshipi adentro yegbe pamo ke ne mene gbi ho na jigbi poten ni gama fomo abi wo ke wa homo yi kenya na wo kusun ni femo ni gbeja no to ne ani eje Atukpai pe won fe si wo nye gan machine wo ya gan sian ka kuche npa wo emi ekofen ko ni baba nke baba nyegbe no nye ka chi anya Ukraine ye jara shira o maba ni kenya ba cha ni femo ni no shikometo ko ngbeja asafa chekpen ni shinu enyono yo machi TV ablade abi gandangbe to ebolo ni banye do manyere ni nganya manye ngbeja asafa chekwe ni shinenyo ni pe nye kemba o mashi TV mena shi ho woni ma wo na ma ho wo fe wo le gbipoten ni mena afikuma kuma gbe ami ni wo yo ne gbi ho ne kusun gbeja no to ni wo to ene wo o mashi TV wo ba pu ye Atukpai manchewe wo ba ni Atukpai manchewe wo ke wo nyeme lumoy asafa chema asafa nyeme maja cheme macheme kem noya manyeme fe e ba pe blu masuma ke machie benka me wo ka ma national mo bon kona me gbla mi bona file yo le ha ni gadangbe to ebo le fe nyenu
nche ngbeje asafo achekpe mi pe bo kembo mashi tv no yen shiba mi acho mi asafo ache ankonu ye abola wempla kwa we yo benche asafo ache ankonu ye abola ye nkra pawe skometo kwa ye eshiba mi mene o mashi tv wa ba pu ye gamashin woke wona neba wo Atukpai manchewu ani ji nyedabo ami wa ba na kusum gbeja no to kade ani bi sro to wona ke awo etujin na afimo etujin ni mene gbipotre ne wo fe wole ni femo ni ka gadangbe lo gamashin mi o masmo ake olumo ngawo yeli no yo ke ha afile nu wo yo gbulami echon gadangbe lo gan tete ni mo fiamo abe fe ke fe cheme mi ba nyede manye mi ye manye gende nyamade fe afile mi no wo yen afine no wo yo mami kan shidin ani cheme ke bi wo mi ye she wo odugba to the extent agasi mami shikamo esa wo yin odugba o wa pa cheme ke nyama fai no wo sa afi be ne awo wo wale na wo no ya ke solemo ne fe ni wa dumo e chocholemo ke no awo twa no mani aba yo be boni wo che ye gbe kwamo ke ne e ke no ya ke solemo ni efan ko ni wo gadangbe wa dumo ne cho jomo e hawo ni ka sha afi e be ko mefe mu dino ni ehia e ne wo gadangbe efan ke hia brubu ni na gba ke hintintin yo je nfe wanyami nu e gbe kwamo ke wi mo tun ake wa e ko mefe mu ke nyami sumo ayin wo mi yo nya o mi bodo manye ngbeje asafa chepen mi pe bo ke mbo mashi tv no mo ngbeji na ajakuma otu nje otu blue ni ano yo benya o na ajakuma otu mene wo ba pu yenye dabo ami e solo etu blue le solo Atukpai ake fen gan machine masumo ake ongawo no yo ke afikuma kuma omowo mene ni wo wa homo yi ne ogbula mi echon gadangbe tete lo gadangbe tu ebolo ifen yo noni pema wieji noni iye fatalo wie ni ji asafacha ankonu noni wie anokwale tutuntu ni ake sani afi neche wonye afi sani wo fe ekome ni wo die gbla mo ke o komi otimi o fe ne keke ni bi ne sani wo je fe ye wala shigina ni wo fe ekome ni wo ke hinshin ni wo sa afi wo pe ne ke no ni danye fe nyeshi yo gadangbe tu ebola ablade abi wo ba da asafu anye ke da wo fen shi yo masumo ake wo ke wo che asafu ache kome anasandegba ko ni egbla mi ne chon wo lo esi kon lo e ha wo engawo egbejano toko ke ha boni wo safi ne afi boni wo yole ne wo safi ni wo yele fi na kan ni wo ya fa un fi ne ke nche ngbeje asafu ache pe mi pe bo ke mbo mashi tv no ncho iwa don asa ablade ne ni jo ko abla fen asafu ache yo benche asa ablade niji wo oko abla fen asafu ache mena wo ba pu yenye dabo ami ye Atukpai niji o mashi tv wana etuji nko kade ani bi kenye kusun gbeja no to ni bi sro to ake ni wo fen wo le ake mena gbi ho na ejigbi na ake wa homo yi no fe lumo no fe asafu ache olumo ye li ngawe masumo ake gbla mi etun gadangbe to ebolo ifen efi o mi ake afine beni ni bi e bajele efi mi ako don ya jele eyan won ye ko Atukpai ni won ye ko hu niji wo fen wo chadontin le chihin le he ne se nungbo ni jo mo nungbo ni wo mo no e wo ka wo ye titomoko ke na agba ikome wo ku ami e wo ku fen wo ku eyin tintin ye mi si wo di o ngmena lumo ye lise e ke wo jie ke ngme majiano e ke wo mpe mi ka wa pe mi awon enhila he e bele tututu e ko me hu chila he wo wo ngme no e ko na gbene agblake ya na agblake ba npa sha keke no ko baba iya ni ngmene pole nche ka fla ko wa shi no pono nya bulebe e ja kashi e fe tumo no ko tumo e play mo e wo oyo oye sheko no o ke oye e wo ni ka wi mo ba sha ja ke no wa wala wo sa fi benene ni ka fla odo eni wo yo no wo jemi ko no wo yele ke ngomo ke solemo afinele nche solemo e bo mo ye mo ko ba yu shi wo yele finakan no wo yele finakan ko twano manyaba yo bencha safa chesko meto eku e mi ndabo shini mi comfortable be gadangbe to ebola ablade abi boni wo cha safa che yegbe pamo ke ne eke ekomefe mo ke no ya ke swele mo ke nyamisu mo ni boni wo na alafi ne wo safi yehu adromo ne ba mo wo nti acho ke wa bi am no wa pe hin ke hin ne ke no wo ye afile ojogba fe ne ke ablade abi gadangbe to ebola ni fe mo ni enye ka chi anye ye je nkura ekofe ko ni baba nka baba nyegbe no mafo ye ma ye jara shraw ni maba skometo
to ko ngba je asafa chekpen ni shinu enyo no mashi TV no no fa no ko ni baba gadangbe to ebolo efen ka baba nye gbemi oko nye twa no manya ba o machine wa ke wa do to engbe wo habo mi se lelen afiehye ni tambo ni nyele wo je nhike ni bi baba o kusumi behu bia na ehye heni sani akpoto ni atwa ni na kan fefe kaji oku e na kan ye wo mfitashimo akani wo hinma etu ake gadangbe bi e wo fe etulu nsumo ma yue pi ake Homowo she menjo manse aba ni diasporans ambassadors royal majesties ke kroko me fe ba ni ji manem ko ni abawo ni fe mo hisole no ngbe na gbina ni kebu yo wo ye ni ji swalaba we awon pobi siam na kai machima benke okay ke o sinu akoji to mo ake awon pobi bobu okay yo be we awon bobu siam ye swalaba ni wo ba kwebo ni kusu fe mo ete no ha he ni wo ba she ne meni ji o manye sanjin akume ni wo ba ni o keji afile sisi kun kan wo machima benke nya o lele nche ba ji ehin echon wo eke agbene no fe no ni sa ke wo bie o ba fatai no wo chi obenke wo ni ji o machine wo ke o ba jo twingbe wo habo ni se ma mi ba manya bra o kesmo be kenkle ma ke afi afia ya ba nna yo kuku mi o ba nye ni o ji onsu echon yo o fine be mi ka ba brofo mi Bengbe Ambassador Reverend Patience Asante. Shikaba usuna sen. Njinana ya Asante na abna akoko amasu. Ni koba gam benje uchu amano mi yenungwa. Amenabi lona na kanso ajimi. Shikoti Asante kaya kan mi ke brigbe be ame nabi jimi. Won say afi enyo Asante kakan nana ya Asantu akemba na mangoye gamami enwa kochu amanuwa kochu amateshie itu ni jinuwa jeme iyo se yo be royal majesty mabia ke keji won wonu nsia ke ojehi nyo mabia ke o kwe kwapim bi ke wo game pe wo shiramo ejo ha te ya shin papa yo be history ba we be ekwapim kagame amahishi kote ekwapim ni eastern side ona ka ameka ganda gbe krobo bi yoje wa meka game hishi ewo ameye wa na akwapim kwe ganyu akwapim ke enyese di akwapim alo echese di gan alo echese di gan alo nyese di akwapim wo ameye shino dugba ke eastern court achimbe won na kanu krobo ke game ni di ganda gbe ameka achimbe hu history kwa track be achin ni emami atole bole begro nyedani nanle na kan history hu ye nungwa ni she wo ayesh na moko court Asante the same thing game ye den ameka me forward yo dan wo baba ni ji ngene gbene ni fe mo no mabia keke o hye ni ji hini wanu nhia ke game ye gen ni ame yefa make ko hye jema me dominate ake game wa bia ke jengbe hu e ko wo kusumi ni fe mo aso wa me hu ame fe ye jengbe kote koto eni yo no ya manye hu ye kota krawasu kota jeme game ye jeme ken ya dokotu afin si kede afi eteneni te jeme akano ya manye game ye jen tashi nuwa osufa ameye amejele ja ye ja kamebe iche ye jen ni ba gada me namba yi no ni nana afi o jeme ji kusuna ba fi ni ji numo acha la ke numo sika na mo ifa ke la ke te shama me ba krabwa ni ji kulue ni ko tenu alo obagama wulo ma shabana na kan eneni yo jeme na me feel around amba fi okusun ye je kaka mete sika balaka aye Homowo to mo bona dabi aye ko ye jeme kra ko te ente Ashanti region akwesiro gama ye je shamanya meyi e yakabe ichoko ye je be moko ye je ni ngada me ni ba ka okay kai ye bia won ye bia abeko ye je wa me fe na kan kusun ye je
nya okaji oke ekome fe mo bejen aso afe no ko yehi koni akwa ba fe ni kusumi e kashi boni esake kashi ha nka kashi for fake last year ni boy tue nke numo gbobun send the message ni send ni akrama hu menile akena no ni aje wo kwani bajeje megbe masmo ni kwan atawa meseve na boa wo boa nke numo acha hu wie la me shi amewi aka yu amba kwe wo mi sole ake amba fi na kan ni mene wo ba numo ko bobu shi amefi kamembotue na mekweboni na me fu afilipe sana me na ka fiani woja ye amebi ye jeme wokweboni wo ba fi ekumi na ba bu amena na ba buen afi ye jeme ya ke mancheme ni yo jeme amechi amegbe wo ka men ye hu afi ye je e ba nwa amena kuna kwani afi ekumi ni anya afi na kan kusu hu ye jeme yo be ma agbene wo ba clique wo ba afishe ma bia ke afine te onale ihaten boni agency ke ha ke agbene hinu wo ba sengmene gbine ake akpoto ni aswan afine mi na ke nyeyi ken last year lemba nte bukum na boni atu ha dia line ni akasesi enhwieshi bia umba na wona ke afine numajo wo wonye woyi afie ajane woyi wonye woyi mene woba pekulen woba yi eku wona aka nyumu agbelegbe a wona ejo wo bia ka afife afie ejo wo fina ka no wonye woyi ma bia ke aka no afi no ya manye mani ji shore money bia kumele ke ji bale developmental ni bia kumeni enye etino ye jeme ya yensu anwe ni tejeme woke agency tejeme ni Ecobank agency woke tejeme aka ni ambassadors jibo for diaspora senwe woke development na be woke project in yajeme apart from banking woke yaje banking ni dumoshifiu yajeme for 3 years was spread kati an kati seshugbefe won kwanya kashi ke mancheme ke gbeme ni yo jen kakulu amba ameko ba fe kumi je mi pe mo fi amoni ke nuko papa ba ameko ba fe kumi ba na ke development ba ya jen wa ya ke ko kwa akulu wa wo ye school bi abenu tumo ko tumo young girls ona young boys abenu ko fi mo family no businesses papa ko bejeme wo ka jen mo mi ba no e ba sika me haigbe ni ame hime kemba ni jame no ni mbashia alo investors imba ke mancheme ke manyeme ke me feni oje ka ba fi kumi aklo wa hu ba dumo shuto mo boni gan ehwe the development papa ba abaje like roads can be the water the school the hospitals isanife kwa ya je ke banks no any banks one spread agencies one spread the biane CBG hu imba Ecobank ya other banks hu ya na spread ni na financial inclusion all the villages hu anaku ni amejema develop yo manye kenchano ni echencho machima benke mpako ni mabile ake ni ite na ga mam ni shikamo ha ten mabi ake no afi mansemo nye waye shure mo ke nuchume kunkrum ni ba ni no ya ifi wo no to na gan shikamo ha ten no komenina ye ini mase gama se di ni min pa fai ke wo fe ko me wo ba hwele aga game ko kwa hiswe wo shishinje Israel onye document ni twan kashi ni map ni twan kashi wo je Israel wo ke wo fe ko me fe mo ni min na ke ebe ona aga game ona ke priesthood di heni wo yo wodumo wo bomode sika bale royalty se ma bi wo game mancheme ke wo game abiye wona ke se if ake respect ko ha mancheme ke manye ke wona kote asantegbe kote akangbe boni ameja ame mancheme ka ame manye me ona ku ye kan tu on mi sisi
ke weku ke bo wo manye no wole esane nya ke la afi kumi be akaba nya fi akumi nya chuni wo ba bia kashi na kan status ke gama che ko nu pa ko to amba lift na kan status koni bi hu ke kumi wo bo na ka o manye no manchene wona na fi kumi ke wo fi kumi o ba nya wo yi wo ba wo gan no kaya mo nyama suma ke oke wa fishe wiemo ashuipa koni meni ni yo daspan wa sumoni wa chiameta ke afishe no ke fata ke sanigba efe eyemu be mi na gama mu fe ke Ghana fe ke the whole world afi aka Homowo na ni wo yo na je bi epe iyo ya ke manse wo diaspora se New America Jamaica Germany efian amena nkwa amenyi won bia ke won manyeme ke won mancheme uni yo jeme amba kwene ni wagbeno ba bon fema because one try na ke agbeno ba nipo afi aye Homowo hu ye manse kenye bakra aye ye jeme ke menu le amese na meje gam mami won bia ke diaspora se wo ka metwoni amena wotwi wota wa mese afi benene waka me ba bashia na mba na ka me se digan ni ameba wagan na me na ke na no na afi wo ko ye jeme kra bo ba anyo ye ko ye jeme keke bia ya jeme meni organa ga me ya ye afi ye jeme meni yo je humba ke development ete no na gbe mi ma ochi nuchumotan owie banking ma bia ke no pemli yo na kan jangbe wo be no pemi we organic farming, we field farming. We train on me in beekeeping. On honey. Wo, honey Ghana be alo wo Ghana be nye field coffee no. She man say I feel no na kwa akashi aka machine dio. We international one we field. We for about 5 years ago we work solidarity about climate changes. We can train on Ghanaians, cocoa farmers. Ke meni su cashew alo do money shikaba honey we can me feel. Keke wakati man say. Biana kwa we start ko ye dating one ya Chicago, one ya other countries won fee. We feel day banking pe we feel. Be oyo adon ma na kan sande gba ngo wa dienche ake ni ngo ayele pi no yo masama chima benken chata koni ejin shi chon shimo age afi gan mi chon kole ya isho mi chon no keji bisane nyawo ba bi ake eji shishi chon fefe ko na ke afi ani wo yi o mashike gan machine fe ke agbene gan dangbe fe woko mama papa obi ake afi shi ololu Homowo sandigba no mli wo hien eni wo se akeni afile ni homo yemli ka chi ni homo tan be ji popo wole ake mo shini ke agbene isomilo aho lele fe keji okwense oba na ke ololo mi chon aho nyenyo lo shimachima benke nya o ni ji awon jake ka bale kusun gbe fan damoshi poten ni na kanu hu le hu ameji meni ji okusun shishi dani ni fe mo na ejo emu ewo ma shiba me ma bia ke wanyo jonshi echon ka gbene afine Homowo ni wo ye te onna kusun ni fe mo ke ha ka ba shi mene gbene ni wo ye Homowo yo be mambi ni mbanye de omanye ni hanya afi o afi na akpewo pa na ni nawo wo ye gbonu wo ye gbuana afi alogo neba ni nawo alon tedi nko aka fo wo ten ka wo ye nu wo ko janu ajowo wo panu wo gbla abatwe wo hie wo tako dron agbe wo dudo na mi ha manfe afi ne ngona wa aka gan dangwe fe nke yu o de gampe shi gan dangwe fe de gamashin pe yo be saneni yoji lele shafi dron so aba shia keke so a jian yele ho no ni wo fi oji won ho pepele na agba kan no ji akeko aje ku ti e fe mi
e fo na pa ko te lele ke je gan ma mi fe ko te gbese o te Atukpai o te English o te abola patachi no jake efe no ba chon bukon efe na ewe ke o te kolewe ko te dantuwe ko te sakumowe no jake wonjeni yen ganfe de chamondoko kajin chako boko gbe min pa fa anwa ke ninka awie hu de afi sandeku min pa fa anwa ke do afi ane bani nawo nu wa yegbo ana awo wonye ni woka ke oba ya fi ni fata ipo ni no be ake won ko won kegbe oku no gbe afi popo aso wanyo ke wa gba isane popo pepele ne na afi o lele mi na tutuwe yo no pai ama me ho pepele lele wonye nehwe ni ametachi na ho pepele achola nti dede ko e chowonu ye iye gbetuntu na anti dede ye bie na kokwe na shanwe ede na toto na boto you afi wachia ne na boto you afi le ewoku sechi bi son na ne awo masumo ni owo ino kunu wachi wo benke niji nyenye na ho wake onyo plan bi akuma o kanjo wadi ima keji onkweno na afio echiche deji Imaya. Kawo sapepele na mi ka sapepele mi ababa ho lo mo Mi lo ya la iwo. O fa mi ba. Lowa ene chichije ne obla yu akome atala asangbo dede ke nyami asangbo ko na leba e ka pepere abawo ni na mi o fa yan komo efi o lodi apiti gbijrun ena apiti gbijrun ne e sha achon lo apepere ko mala no na no wonu ne aho wonu lo je aka babi egberun na bi egberun ye meji ne ama me ho wonu e lo am train you oblaye e da ke agbojo lo ke ji ogbojo keke oblaye ho ba ye na chia ona what are the senji ne ko what are the sen here me na ma da the sen here nyenta nyekwa me na ma what are the sen here Niama babu na wanye me ekome ne me na kala wo wona ekome atole na boto egbe na boto you afi lene bona star maka hu de kokko bi egbe wo cheme ambagba kon ene le mi cha me na wo eche de so mo shana weku ameda panami ona kebi ke na bi ke hoy wo cheme na mele sache ko ke hengbe na wo cheme ne wona wa yoga mancha ka ni bi fe ni ayikushi ni che de chamo no na wo yoga mancha ka ni bi fe blema bi ba chiane wo hie na ameleme wo hie asangwa dede wo hie asangwa kokko wo noji aka wo hie ni teko ona game ni wo bona wo chame hu ne wo benke wo no aka fi se so mi lo oh wa sumo wo le lo e ko me lo akachile kamman ko ho ni
ni mamba mi ehi wo ka chile ke ni bi ho ke man ko poku lo no ja ke nson lo fen lo wo ke ho ni ne shiona tina na ne ele wo kan wo le sole do wo ka wo kuko emi kuko ehun abaje ate cheme bagba kombo go wo wo ba ngon wa e hia ne o na gbe wi mo ji kobo na ehi ofo kanya mefe komi etomo mu papa ni cheli okajaro chemi ke ya etadele na abu do wo ku fe wo ku afe komi na isha agbeni gan efe manso wo mene ka chachu echemi wo se mene ka ne ka efe mi do mefe je ni apa ni pa fa wa ka jimo ko efe bo loku e ngono ka kele ye gan wo gan no he go won pa fa ko ni wo gan edomoshi agbenegbe kan lo nupa no nupa ho ale gbeken akewo oyin ko te no gbin la te ye be ni yo wo nu wole han ole do gbo je mo ko ni yebo nupa e ko le ba je na he keka o ko le ba wie basabasa ye je ni bi ai wo won pa fai wa ko ni wo wo ke ehin wo na manyo flen inside the field New York vie money no gan fine shodo gba me ne ke ma mi ja Atukpai ajo nyakuye odogba Atukpai man che ni taje mbi to ontuni yo awo rado kaji bete hie ni wonta okusumi bla mo ke ku mo wachi wo benjo o fa ne yo ko lo efe ni ka wo ye ko boni nso yin ayaye ko wachi wo benjo ni ku no pero ni ya mi sa ke wo ke wa ma ni